novi Gigatron Shop u tržnom centru Ušće nosi naziv Notebook Arena. G4, kako mu je numeracija, posjeduje sve, od igle do lokomotive kada su u pitanju laptopovi. Na preko 80 kvadratnih metara izloženo je preko 100 različitih laptopova koje kupci mogu da pogledaju na licu mesta. Ovaj shop je specifičan iz razloga zato što imamo najveći izbor laptop računara. Imamo dosta brendova zastupljenih ovde. Između ostalog tu su Toshiba, Acer, MSI. Imamo dosta brendova, imamo Asus, imamo Lenovo, Fujitsu, Siemens. U ponudi imamo veliki broj kompjuterskih monitora, kao i desktop konfiguracija po kojoj smo inače prepoznatljivi. Takođe imamo i veliki izbor smart telefona, kao i digitalnih fotoaparata. Na jednom mestu možete naći sve, od bežičnih miševa preko USB fioka do memorije. Pored toga na raspolaganju je širok izbor pametnih telefona i dodataka za njih. Pored laptopova u G4 možete naći i Gigatron računare koji su postali prepoznatljivi po svojoj ceni i performansama. Po običaju možete i sami sastaviti konfiguraciju ukoliko želite. Trenutno je na akciji naša desktop konfiguracija Seka 09 po ceni 14.500, kao i monitor Samsungov 224 3NW po ceni od 12.990 dinara. Specifičnost ovog šopa se ogleda u stalnim akcijama i promocijama koje će se ovde održavati. Svi laptopovi su sniženi i dobijate poklon uz njih kada ih kupite. Za kreditiranje građana se pobrinula Raiffeisen banka koja je otvorila svoju ispostavu u samom šopu, ne bi li olakšala proceduru oko dobijanja kredita. Ukoliko vam trebaju neke dodatne informacije, mi vam savetujemo da posetite web sajt www.gigatronshop.com i detaljno se informišete o njihovoj ponudi. Pozvao bih sve ljude da dođu da obiđu naš shop Gigatron Arena i nadam se da će svako naći nešto za sebe.